Braćo i sestre, dragi saborci i prijatelji, otišao je iznenada našim poginulim ratnicima Nikola Simić Cigo. Sigurno jedan od najvećih srpskih boraca ove epohe. Jedan od onih koji mogu da svojim junačkim podvizima dostojno predstavljaju sve nas koliko nas ima, i pred predsima i pred potomcima. Postoje takvi pojedinci, junaci koji u sebi nose sve najbolje vrline svojih ratnih drugova. Hrabri pripadnici specijalnih jedinica svih srpskih vremena, od Vuka Mandušića i Nikca Odrovina pa do Stevana Sinđelića, Mihajla Mađarevića i Voje Tankosića. A Nikola Simić, naš Cigo, je bio baš takav. Kao prvi među jednakima, među junacima iz žive legende o srpskoj časti, hrabrosti i junaštvu. Vekovi prolaze, epohe se menjaju, ali hrabrost ne zastareva, niti nestaje kod nas Srba. I to se sve zbiva isključivo u odbrambenim otadžbinskim ratovima, što još više podiže vrednost i značaj ovih mitskih, a opet sasvim realnih junaka. I oni su zato naša prava i najveća elita koju spremno rizikuju živote za svoje bližnje, zadivljujući pritom hrabrošću čak i neprijatelja. Baš takav je bio naš Cigo. Prva i najstarija beretka, oficir Kninđi, komadant crvenih beretki, ponos Krajine i Srbije. Čovek zvani hrabrost, junak bez straha i mane. Naš brat i naš ponos, Nikola Simić Cigo. Ako bi se po nečemu on ipak razlikovao od drugih junaka iz ove i iz svih prethodnih epoha, to bi bila sigurno vernost. Nikola je bio uvek veran bezuslovno i do kraja, bez ikakvih sumnji, kada je u pitanju nešto što bi jednom zavoleo i zavetovao se čašću na vernost. I svojoj jedinoj ženi, i svojim ratnim drugovima i veteranima jedinice koje je neumorno predvodio, sve do zadnjeg časa i poslednjeg daha. A pre svega bio je odan svojoj veri i svoje majci Srbiji. Sam je sebi, a i Bogu, dao zakletvu vernosti i ostao najpouzdaniji čuvar onih koji bi jednom, a zauvek, zavoleo. I za to, kao i za veru ili za ljubav, treba imati talenta. A njegov najveći talenat i najbolja vrlina je bila u njegovoj časti. Sve što bi jednom izrekao bilo je zapečaćeno. Sve u Nikolinom životu je bilo jednako jednostavno koliko i veličanstveno. Najveće junake slave tek one buduće generacije, koje otkrivaju kao najznačajniju dragocenost ove učitelje života što se ne plaše smrti. One koji gledaju licem u smrt i ne plaše je se, jer su pre toga savladali sve svoje strahove i tako postali besmrtni još za života. Bog je odredio trenutak kada je Nikolu pozvao k sebi u onaj besmrtni stroj pored Miloša, Lazara i Sinđelića, što večno čuvaju srpsku čast. Ti večiti heroji već danas grle i prihvataju jednog od sebi ravnih. Zašto baš sada i na ovaj način ne možemo znati. Ali znamo da nikada nećemo dozvoliti da se Nikolino ime zaboravi. Jer dok smo mi na nogama, Cigo će živati sa nama i među nama baš kao i do sada. Naš krajiški srpski Vuk, Kurjak, koji ne dopušta da ga iko kroti, ponižava i vezuje. Po poslednji put Nikola
Pozdravljaju te tvoja braća Kninže, crvene beretke iz tvog vučijeg čopora, čiji će urlik uvek plašiti neprijatelja, baš kao i onda kada smo se prvi put sreli. Slava našem Nikoli i Bog da mu oprosti sve grehe, a srpski narod da ga pamti dok postoji.